sharia kura by election area Mbere North ya Mbere North constituency na twaina by election ya kindu yetwa MCS 2 wards kiravana mwina omana ugura ugani gukadi I answered whoever and urea waina kiuria nina mucokerie kugwa no reo ina kiuria thariri uri ureciria ni rukwararia kungu gutikite ciake eterere 2027 tariki 10 mwezi wa kanana. Yes, I'll give him an answer. Dori ogo niriri mheshimiwa doria kana wina backing ya community na no atariri oguo nigetha njuria kiuria ki reverse hediria mheshimiwa Gachagua egwita mheshimiwa Kindiki ciugo icio agweta ri ni ukuona ta akoragwo atumitwo ni Agikuyu aketane ciugo icio nini ciakora atumithani Agikuyu ndo ariri Agikuyu matira umira gukania Rigathi Gachagua kumira atiri we Rigathi Gachagua no ratuvitiria no ratwika nae turi Agikuyu andu aya ni matunyitirira miaka mingi ni mau thirikari cionthe cia Mugikuyu ni matunyitirire ni kavinda getu anatio tumonie twina ngorombega twina wendi mwega na tuli andu mangirutaira bandu bamwe ukwigwa utironekana Gikuyu gikiumira kwira mundu ucio gukania Rigathi wa Gachagua kuguo by extension ingauga atiriri miario Rigathi wa Gachagua arauga irumisho araturuma tondo atiruma Kindiki Kindiki araruma Meru akiruma Embu akiruma Tharaka akiruma Mbere akiruma andu onthe maria maumite na maturaga bari ya Kirima. Yes, ruto ngutina uria Mugikura umirira wega ukania nyene mwonu athuri Magikuyu kiama mathiete kuria wa Munyoro mekirite nguo ciao na magiukiriria njara na mandije mageka maundu kumaanisha atiriri ni maravura muvuri irumi iria maraturuma turi ya Embu to ya Mbere to ya Meru na tukauga atiriri ni sawa ni mwaturuma ni mwatwita Soprano ni mwatwita Sofia ni mwatwita Mesayesa ni mwatwita Marito machumo ndo machuku pule kabisa wana muthenyo Rigathi Gachagua kitendararonga miria banjunja auga mundu uyu anaramba sinju ndeto na nganda kwaria tigwa icio ihumisho nthe arumanite ni tuararuma na tukana uga atiri ciegana ni ciegana nyimbice kauga gatune ni nyamukaniro na mbice atiri utio urithi utatushanagirwa niguo tondu tuturite turirithi twi bamwe wenu aongirithi ya ng'ombe ikenuka imbau niguo renda gutwira uyu urithi ni tutinye na gatagati cwe mwekare thini wa opposition nginya giendera nje cwa gacoka twikare thini wa thirikari ya William Ruto na thirikari ya 2032 tuthondeke ya Kindiki. Yes, ya Professor Kithure Kindiki. Very good. No atariria ndira igwire mheshimiwa Newton Karish agikwira ati urutite mutumia na guku Gikuyu-ini na kwera ni ngoranite no agesha. Yes, ngoranite ngesha hediria twathie na gacira gaka gagwaturania Kirimari andu aria matukanite to ni tukihikanite riu togu atariria ri ni tuingiranite fiu ri andu acio nao wawatia tutiraroa mbara ati ya ngundi gutina mbara ya ngundi twenayo ngwigwa tutiraroa mbara ya kuga tutikanyunyanagira cai na tutikathiya gukethania iria turaroa ni agiciya cha kuga ati development thino the cionthe is politically negotiated nyune mwa negotiate development yenyu politically mwena thitima nyingi over 90% ya misi yenyu na thitima wetu ni 20%. Barabara cienyu nyingi ina rami over 70% wetu ni 20%. Manji wetu ni 20%, ile imisi na thitima kwenyu ni 80%. Kwa ikania atiriri moving forward we are taking a different political direction. Awuli adre ukora kwena south rift na north rift. Wanegwa kwena bara kwena Thaguthuku. Ukora kwena south coast na north coast. Ukora kwena Ruo Nyanza na Kisii Nyanza. Kavira nega kinya tondu nundu arrogance iria ivo ya mundu gwetu Rigathi Gachagua na avuazi yake. Ukorwe kiliari riu
moving forward tondu rimwe arega gutugwata mbaru na nitwetikira ni mwarega gutugwata mbaru nitwetikira nitukura tu na Mount Kenya East and Mount Kenya West agiku mekare na mekikura kifiao ni kuri na factor ya riri mheshimiwa tiga Mount Kenya East na Mount Kenya West ni kuri na agikuyu riu tani tukoragwo tutiumite West kana East tumite tuciarirwo Rift Valley ya ciari tumathire kugu kiuma East na West acio nao me gucoka marore nako atiriri na unity ya area tuturitie turauga atiriri mugiko wa diaspora enda kunyita na nira muthaitha etikire kunyita William Ruto mbaru mugiko wa diaspora mugiko uria Embu wanake etikire kunyita William Ruto mbaru lakini akono ukurega it is democratic right kidugo lakini niturauria tukiuria atiriri na giki ni kivoto kiega no matwa thondeke thirikari ya William Ruto te bamwe no makwa ena deputy president umete Nyeri Nyeri ni kirima idhari kuna deputy president umete Tharaka ni kirima ma ministers maria mengi thini wa thirikari eno ri maumete kirima PS yale ngi thini wa thirikari no maumete kirima CEOs na man directors na ma chairman of parastatal na ma ambassadors na ma constitutional commission kwina andu engi akiri mathini wagira bei ya kawa sawa bei ya manjani sawa bei eria ria turi sawa mauro ndira thondekwa marwa keno makutano marwa ro nira thondekirwe TVET cietu ni irathondekwa wega affordable houses ni irathondekwa kuria Limuru Kiambu Nyeri Nyandarua na kuria kwingi riuri wakorwa tuthu giku kina guo gikiuga kiume thirikari iria ina deputy president umete kirima tongiuga nendu no atugire no thu ni matuvuthia ni matunyarara ati Mutharaka ya deputy president matiro na Mutharaka ta mundu wana kwina ngene wira atiriri thini wa Mount Kenya kwina kindu gitagwa case system kwina mago kwiguru na kwina yengiana gukunthi ugakorwo yo niyo mentality iria riginjia nayo iyo mwangegia tumithambia na ni tumithambia varigici metikia atiriri mumero ni mundu wenyinyitie wina mbeca ciake kwina mabilioni ya miru athomu ma engineers muchuka Mutharaka ni mundu Mwembu mumbere ni mundu gichugu aumite vare gichugu na Mwea anahone andu na nitukuonania mundu gwitwa tariki 10 mweri wa kanana 2027 na tukuonania thini wa Barot na gutire mbara tu na ya ngundi gutire mbara tu na ya ngundi tu ni thayo nderi ni gutwe tu tukina uga atiriri bau rigathi wakachagua atukinyia athaichigana ni cigana arume ni kuona na muthenya varigici nganja ithire kuraini ni kurari nganja ithire kurari nganja ithire yes na ndugecirie no ndagana gwiciria ati ni kwena monopoly ya kuthiururuka Mount Kenya wega yes ni tuici kutiri kona ya Mount Kenya tukonwa yes okay mheshimiwa haria kiambiriria ni gwetire uhoro wa uria gitaru kia Mount Kenya East gikoretwo gitiganiirio no history to iraga atiriri minister umwe wari na hinya munene muno thiine wa thirikari ya Muthee Kenyatta na minister ucio anyitite yetagwo Embu anyitite nginyagia Nyeri yari rungu rwa Embu etagwo mheshimiwa Anyaga hindi ria mwina atongoria tacio na ni gwakiri na taru hindi ya mheshimiwa Kibaki ni kwari na mheshimiwa Muthaura mheshimiwa Kiraitu Murungi mheshimiwa Jerodo Ega atongoria cio kai o matarehire tabarira cia uthii wa na mbere tu turauga atiriri ni tukwena natwi tugaire agiku ministers tu gitire kia urais yes
Tuga Runjoroge umetenyereka ni Kiambu. Runjoroge ni Minister of Information Technology. No ora mwero guo ni njamba ya kumadaraka. Yes. Okay. Tutina thina maikuwa minister macio. Lakini ningetha ndaririe mundu ataukirwa. Kiti kia raisi thina constitution na twena negete kena vinya nyingi muno sana. Ni minister. Na ni twikaraga thina baraza la cabinet. Na nembisi vinya cia raisi wa cigana. In terms ya kuga atiri ava ni turathi gwika undu na ava turathi gwika undu na ava turathi gwika undu. No ria raisi ra kwira we minister wake no awire yesa. Ona mbigwa? Niguo. Iyo ni constitution ira twina yathari. Na iyo ira twachenjirie neo nginyagia wali ongera mwanyane kuvetha we bakuve na raisi tondu constitution na vinya muno sana. Na ni orambira ya ina Jeremia Nyaga ya ina Jarundwiga ya ina Chuo ndima kolitwa ma minister no ukore minister lakini ndwe raisi kugune to kwenda atrize twe amero twe kare varia vandu bagwetwa thingira weregi itiri kya thingira weregi ata twete rigado agashagwa ukamurio wena urenda atia nitukuvingiria mamandu akwa nyiri nitukuvingia tundu kwa eno opportunity ya kumpugiria atiri urithi no tushanagirwa umundu no urarithia muthenya munane Njoroge muthenya ucio ingi ni ruku ni turithie ng'ombe ino cia umau negwa ng'ombe ino rorere ruru twarwagira wiathi twarwaga wiathi wega nigetha kwage mundu gwitwa Mutuma kana mundu gwitwa Kithure kana mundu gwitwa Ruku kana mundu gwitwa Mutwa Ithingia ndage karaba aba thingira wereki netikiritio Deputy President wetu Kithure Kindiki atigarite ugiru wa Rukunyu kwikaraba mundu gwitwa thingira wereki ruati uchune kyo chukire muno na netu ni professor netu ni ukoretwe senate wa Tharaka 10 years leader of majority and deputy speaker minister wa internal security ni deputy president ni professor ni kwa representaga Uhuru na mundu wetu wa Ruto koria uria tena guo wa gutwika rais wa Kenya ri ni ndui kuni uni augatiri kiria gacagua nakio na aria maraonga gacagua mukono ni Kathiandi ni Kathui Kathiandi ni Ngoro Njoku ni ukorwa matena good faith na ukorwa me arrogant politically augatiri it's true proceed with your arrogance pondo wetu aligatha gacagua na aria maramurumirira tue ni turatwire tuga that tonitrolire gutina ngudu ile aturutera wetu bamwe takire magiatuke mheshimiwa ni umawi hawigie ni mheshimiwa Gachagua na aria marakimunyita mbaru mena thina na mheshimiwa Kindiki kana mena thina na mheshimiwa William Ruto president libule ni muthenya umwe kana iri wiguite riginji akiruma Kindiki no niguo nginyagia arunga make augatiri riu ne twatigana na irumi tituruma professor Kithure Kindiki ringi na ramwira ni mwana witu nego nawe nguria riu wakorwo no ramenyire Kindiki ni mwana wa kirima riu kwina step imwe tigarite werigiji urungame uge ni tugu support professor Kithure Kindiki atuike deputy president 2027 2032 na 2032 tukamunyita njara atuike rais wa Kenya weri gathe Gachagua ngiukira ukishuo guo munthi barane yathira barane yathira lakini so long as tu guo ni tuisi tuene shoka tuene shoka ina muno sana thank you ni shoka bayaga ni rinyitite ogu thank you mheshimiwa Ruku heki ule gukurite kigimaine na kana ni uranyitwo mbaru ni muingi wa kirima mwena wa irathiro iguru rigie murugamo uyu waku na he mundu utumite ndumiriri haha retwo Julius arauga naitwa Julius kutoka Meru ambia huyo waziri anaongea vibaya Mulima tuko pamoja Meru Embu na Wakikuyu
Macho ni maoni. Macho ni maoni ma mundu Okay. na maoni sawa. Nani na maoni makwa. Na nini pije kwena mara ni support. Aya ugirauga ati aretwo Ketheka arauga Nyandarua arauga no aumite kundu gwitagwo Kiriari gwiciria Kiriari ni Embu na guku na ni arutagira wira Kiambu arauga uvoro ucio ni waku peke yako ni uhoro wama riuli ni okratri wa mundu ena maoni make maoni makwa na ndola turarutaira naoni atri madharau ma kindiki madharau ma kudharau kindiki madharau ma kudharau kindiki matongoretwe ni Rigathi wa Gachagua na Rigathi wa Gachagua akiuga atumetwe ni ruriri machuno ngiye makome okay ugakorwa Rigathi wa Gachagua ndatumetwe ni ruriri nyine ngwenda kuona athuri magiku marurunganite bano makiuga atiriri uria Rigathi Gachagua aragia machuno maoni make tuye ni tura support na turaunga mukono Professor Kithure Kindiki ta deputy president na ta mwana wetu wa Kirima ngiye thari ni ndimite mugambo wa muthemba cio tosho kunga assume atiriri madharau maria Rigathi Gachagua namo ni madharau marurire rwita kwa Gikuu so rurire rwita kwa Gikuu ni rumirire ni rwikare nthi rwikirite nyamuire ciao taru ni ronia kwina muthuri umwe ndiciaretwo ati akiuga no kuvura kanya ati rukwako ni amwira ni athia aurage nyungu yo ruchu aragiro kwe muragu yes ati tonera gwa kigema ujura go ndiceta kwa biurage nyungu yo ruchu krako kana ukoro muragu ore lakini tondo atire tutingite kira madhara ma muthemba tosho mundu uyu ni deputy president no wakumakiri mari thirikari ni turona maundu maria monthe thirikari thiranda na weka wewe maundu mega maruriri na kirima kionthe then you didn't abena na kurumana no raruma uraruma thirikari na mwana umwe wetu wikarite varia eterere kabinda gae gakinye nigethe karire gitikia kiothamaki wa bururi wetu na mutire tikira ukania Rigathi wa Gachagua ne either ni murete kai nake kana ikorwa ruriri rwa Gikuu ni rwaturire ndongoria ingiuga mundu no reka nae rwa kone turite ndongoria tuye tukana ugoke tutikwenda kwigwatanya nanyu tuye ne tukwithema politically biashara no tukuthina mbegu tawe vamwe kugurana ne tukuthina mbegu kugurana vamwe nyine wegwe ni ngurite mungi wa kwaumete kundu weta wangesha wana nina kimwana mwana ciako iciarizwe ku nyingi so ugunzo kuthina mbere lakini politically ne to negotiate maundu metu mathina metu mabaravara mamanje mathitima mama shukuru metu ngurani na kula kuita ngori atiriri ni sub county cigana iri thiini wa Mbarino ingi Kirima West na ni sub county cigana iri thiini wa Mount Kenya East ni cigana ni to tukura mbaja na no isi sub counties ni cio vorithi kirigo jano erosion wa sub county jeje kirigo jano erosion wa sub county aruti ya wira mathirikari magitumwa matumagwa sub county whatever so tutirakinyirwa ni wororo wa Kenya wororo wa Kenya turatukinyira turi andu a Meru turi andu a Tharaka turi andu a Embu toria wororo wa Kenya urakinyira andu a Nyeri Kiambu na Murang'a na kura kwingi na nikio itumi tondu wororo wa Kenya no akinyira Agikuu muno zaidi that's why they can afford to be politically arrogant toni ariu na makeba tutiriava u ni tukwenda kuthina mbere na gucona chona uki wa thirikari ya William Ruto na uki ucio ni turawona uria raisi ya thina mbere gada na gutweka Ruto athina mbere na gutweka ugo taru athire Meru varavaragi iciambirire tuna irathina mbere ciathira iturubi 272.8 kilometers of road irathina mbere na cingi no irongererwa
thirikari ya mundu witwa Kenyatta ni aragio horo wa Nithi Bridge. Thirikari ya Kibaki ni aragio horo wa Nithi Bridge. Thirikari ya Moi ni aragio horo wa Nithi Bridge. Thirikari ni ratwakira Nithi Bridge contractor on site ni thirikari ya William. Ni athiete? Yes, I on site. Diuli ati uru thirikari ranjoku muno yo ni eretwa Gasongo yo ni eretwa Soprano angadije ndwe hakuna kitu kama hiyo. Waziri ni jui ni kutire aturatiri ha ni undu wa ithaa riaku hena muthenya wa ira ni turonire commission ya urumwe bururi-ini NCIC yauga we Mheshimiwa Gachagua, Mheshimiwa Duale na andu angi heshimiwa angi maigana na hau nginyagia magavana muri amwe andu aria NCIC iramurika ni undu wa ucogeri na maundu miario iria ikuruhanagio na maundu ma hate speech. Yes. Na he mundu uroria atiriri uretwo Laban na muthuri ungi wetagwo Reverend Dr. Maina marori atiriri hena ngurani iriku ya uguoraria na uria Mheshimiwa Duale araririe iguru ria aikari a Kirima. Riu ni mwekaru ya Kirima ni ndice ndwari araugire ate nirerirwe ndwari araugire araririe na Kisomali ni ndice Kisomali. Okay. Wewe kundi nkiura ndu ari araugire na ndikwenda kwira uri ndu ari araugire no andikiririe mbigura ndu ari kirathia araugire tondu we are in the wake of AI. Yes. Mundu no kwikirwa ndeto anaita anaigwika na kiwa unta ko wakora no icheke kwali Kisomali umbere uri ndu ari araugire ni ndiche Kisomali kwali na ndiche ano ndwakale Kisomali ngemenya. Okay. Nyine nkiuga atire mbere ya NCIC mbetete yambete Rigathi Gachagua ona yo kugo uri andu ari araugire. Yes. Yambete Rigathi Gachagua athi mekarenthi aurwe curi ya nyomu marekani ugu nani mbetwe ndiye karenthi burwe curi cionthe iria makwenda kumburia ni tayari gucokia curi tondu undu wothe ni ari ni ndiri undu katiba yetu article 11 of our constitution talks about culture. Yes. Of the people. Okay. Na bururi wa Kenya we have diversity. Yeah. Of culture. Wewe ndiwili niko ni awe atiri thini wa Kirima twina andu ngurani. Yeah. Kirima tegiagi ku peke yake kwina Meru teagi ku kwina Tharaka teagi ku kwina Mbere teagi ku kwina Embu teagi ku na thini wa Kirima kwina Giku na Mugiku te Mumeru Mugiku te Muchuka ununi agekuga. There's nothing wrong. Okay. By saying that. There's nothing wrong kuga atiri mu Kalenjini temu Njaruo Munjaruo temu Somali temu Ngiriama temu Kisi iyo ni Kenya. Iyo tondu ruku na ruma mekarire mageciria atiru Kirima kionthe twiru ni tutuka ati mundu wetwa Mumeru na Mwembu na Mutharaka na Mumbere atene turera eno turera ntugutinia. Okay. titwitikira kwaga tukarumagirira ati uguo kurumirira uguo ati kiongo kia turera kia ukana mbari ino neo turera kirumirira iyo kiongo tugutinia. Mheshimiwa wi mutongoria ri na haria uri wi gikiro-ini kia iguru muno thiini wa bururi ri hindiria ni urorota Mheshimiwa Gachagua ni undu wa kwaga kunyitithania Kirima behind Mheshimiwa Kithure Kindiki kana kunyitithania Kirima nigetha kinyite mbaru Mheshimiwa Kithure Kindiki. Handu we mutongoria ri ubatie kurehe andu hamwe nigetha undu ucio uracukira Gachagua ri uwike we no inde wacukira Gachagua kurehe division na kudemean Mheshimiwa Kindiki we na we ugacoka ukauga riu ni gigiaturanio ri. Are we making any progress kia muthia? Ni ashira atiriri thirikari ya William Ruto anengerete Kirima ite cionthe nya mbunge. Okay. Leader of majority no akuma Kirima. Aiwe kugu gutiri undu mushuku ungi kwa vare ya mbunge wa Kirima mundu wetwa leader of majority umeta Kirima. Okay. Na nginya thiini wa thiini wa Senate. Okay. Deputy Speaker wa Senate
Kathuri Murungi wa kuma ku Kirima Meru. Chief Justice wa bururi wa Kenya wa kuma ku Kirima. Ku thirikari ya William Ruto tithini wa bunge, tithini wa judiciary, tithini wa thirikari yo yenyewe executive. William Ruto ena mavitia mariku ekite andu wa Kirima igirira banyanari. Irigatho Gachagua aremirwe ni kuthondeka relationship yake na bunge. Why should that be blamed to William Ruto? Why should that be blamed to mundu wetwa Kindiki? Why should it be blamed? Mundu wetwa Rigathi Gachagua niregwire arathire barembuga bwatirire kwatura Agiku na Embu ni tondu mwe na gwaturania Muthuri na Mwangia. Ararega gutumira kiugo atiriri we are brothers and sisters. Ru arenda kuthondeka Aembu ne aka Magiku. No tigwaraugire. No, that's what a statement irauga. Mundu muthomu literature no ije ke athome the literature. Rigathi Gachagua arungamite bari ambu akiuga atiriri ati Mugiku na Mwembu ni undu umwe na Muthuri na Mwangia na Muka. Warega kugarorania the other way round rwake. Uge Mwembu na Mugiku ni tondu umwe na Muthuri na Mwangia. Why do you start with Mugiku? And then you give this other analogy ya Muthuri na wandika avo kiandika husband and wife. Then you have andio kinandika Kikuyu Embu. Ru thini wa meciria ma mundu wetwa Rigathi Gachagua, they are so demeaning to other people who are not Kikuyus. And it is coming out in his utterances. This weekend endera thire bare mundu wetwa Embu. Runga ugatirire tugitiriha gitirire ne guatirire gutire mevia William Ruto ekite andu akirima. We Rigathi Gachagua no waremirwe na yera waku ukivutwa ni ambunge wavutwa ni ambunge tugicaria deputy president ngiumete Kirimari maundu macio monthe na atara andu aria mararuta wira thiini wa thirikari memwita aria marathura thiini wa mbunge maikua iteri nene aria me thiini wa judiciary mekuo andu anene tiguo uguo iti kia munini wake ni kia Kirima riuri no rumanire urumaga William Ruto muthenya urumaga Kindiki wa muthenya na gutina mundu athuri Magiku marauka makiuga atiriri we Rigathi Gachagua no vetirie ino njira uthiite tinjira ya gutwara rurire kuria kwagiririte athuri matiria karathe magacira uguo. So riuri nie ndice nyamu cietagwa I mean ni ndi Mugiku. No kumbugwe ndi Mugiku lakini ni bese that no atwarie na tukivanga twi Mount Kenya East kugari una toyaganu milioni igiri kura milioni igiri ni beganu cietu cia ku negotiate maendeleo metu kura milioni igiri turenda kwira Rigathi Gachagua ni beganu cietu cia ku negotiate maendeleo ma Meru ma Tharaka Nithi ma Embu ma Mwea ma Gicugu na Maicuru icio ni beganu. They are more than enough. Na neto gwakia kura icio nthe ni thie kiondole kia mundu wetwa William Samoei Ruto. Lakini twina we are hopeful ati tugogo tuthiete maybe December January ni tugucoka no tukana thiru gandro mwe lakini wako tucoka no sawa lakini roe kaina. Thank you. Nigalo muno gatho cia mwanya Minister Geoffrey Ruku Minister wa utungata wa muingi no etu manake iguru rigie dereti egie urumwe wa Kirima na mwerekera wa uteti kuria Kirimaine turathie na mbere na dereti ino no ni tukuhora minister nigetha athie mihango-ini ingi ya waki wa bururi na nigetha tugukorwo tukinyitanira na ataramu angi aria ngukumenyithia wona twamba kuhumuka ndugathie haraya ni tabarira ya uge wako.